O ke ahupua o Maunalua ka inoa o keia lokoiʻa a kapa pū ia na ma ka inoa o kua pā. He ʻelima hanele iwa kālua kumākolu eka kona nui ma ia wā. Before, it's hard to imagine how large the pond was. Almost the entire length of Koʻikoʻi was actually part of the fish pond. He kanawalu kumaono makahiki o ana kala joyang nei a hoʻomanaʻo aloha ana o ia I ke ano nui a kea no hoʻi o ka lokoiʻa o iai nā kona ʻohana no I mālama aku no ke kanakolu a kana hāpaha makahiki. When we grew up, we used to catch fish. We used to catch sometimes close to a ton, not 1,000 pounds. And we take them downtown. Ua loli loa no naʻe ke ano o kono hona o ia wahi o Maunalua ma ka hoʻea ana o Henry Kaiser I leila me kana papahana no ke kukulu I aku o ia ʻaina ma na kana ono. Ua kope a hoʻopihapiha ia a paʻa ia mau eka he nui o ka lokoiʻa. Ua kukulu ia na kaia home me na hale he nui na kiko waina a awa kumoku pū a kapa inoa hou ia o Hawaiʻi kai no hoʻi. Really had an effect not only here but all the way around the island. So that was one of the big changes is with the fish and the birds, also the reef. And as they got rid of all the wetlands and their habitat, all that disappeared. A ole loa no naʻe ia nui loli a me ka nui o nā makahiki o ke ia loli, he mea e haawi pio ai ke ia mau kupa o ka ʻaina. Ke kukia aku nei no I ka mālama I ke ano kuʻuna me nā kumu waiwai o Maunalua. We really had to step up though because there was a lot of development pressure and things like that. We don't want to lose everything, right? O ke kahiki ina koʻikoʻi, o ia ka hoʻi hou I ka mālama a hana ma ka lokoiʻa, o iai he mea ia e pili ai I ka honua me kona ano kumu waiwai no ka hoʻolako mea ai a hoʻoala kanaka. Once we start to eat from our resource, you develop a stronger connection than if it's just something that looks pretty. These sources of fresh water are special and they're, we need that to survive.